Image PAODAM yang tabiri sungguh nam Anuradha Devine kono kurumjari. Housing Maroi Pauda, a portion of courage and the valor of the Indian independence movement of Behiramda Impom Oraga, Numi Humni Tatarikiba International Seminar Resolution Trade. Just leaders in not in the Popi Handanaba Amasung Opium Pothondanaba or a block tray. Jingamasung Tam Japanana Chokale Haina Lawa character Cray at the Good Chakre Kuno, the award Apana, Tanduna Lady Haina, Kulgi Chairman and Ponguragli. Yoinana, National Alcohol Sales Policy Semmakamari Lenana, CBI na Alvin Creswell Bosomon Dokre. Was a person on a busy. And a portion of courage and the valor of the Indian independence movement, Haibatim Dai Impam Oiduna, Manipur University Quarter Holder, Nimita Homni Gymnast Turkiba International Seminar, Lucian Bagitaramda, Nazi Pangtokre. Seminar at the Department of Ancient History and Archaeology, Manipur University, Indira Gandhi National Travel University, Resident Campus, Manipur Amadi IIT, Guwahati, Akhil Bharatiya Itihas Sankalan Yojana, New Delhi, Bharatiya Itihas Sankalan Samiti, Manipur, NG College, Impal, Indian Association of Thailand, Netaji Welfare Foundation, Malaysian Bengali Association, United Indian Army Families and Activists Association ga punna kusamna pangthokibani. International Seminar Lotion Bagi Tharamda External Affairs gi State Minister Dr. R.K. Ranjana Chief Guest Oina Sadugaki. Tharamaduda MUG Vice Chancellor Professor and Lokendra Singhna, President Amadi Akhil Bharatiya Itihas Sankalan Yojana, New Delhi National General Secretary Hemant Ding Majumdarna, Guest of Honor Oina Sadugaki. Chief Guest ki Waral Piraduna Dr. R.K. Ranjana Haikibada Ngasi April Tang Taramari Asina. Bharat ki itihas da puwari ki lemaida yektuna thamli haibada haiman bathokloi. India ke freedom fighters singe manungda Netaji Subhash Chandra Bosu yamna singthaningai oiba misakamani. Mahangna Tauramba Thabak Tauram Singda Yimphamu oiba documentation tauduna thambasina haugulebliba mironda kaungamdaba oigani loinana lebapo nungsi zabake saruk amasuni. Mahangna Hairamba statement, give me blood, I shall give you freedom. Singna Tauna Gyapiki. Minister na Makataraduna seminar as a Makatana Sinduna, Mianda Paksana Kanganduna, Maribak Mazati Bunusibake Wakalon Henna, Chelhangani Haiki. Its own origin and native oriented indigenous feelings based on with this, the Indian freedom movement was strengthened. Demand, but it should be seized by struggles and fight with that, and that's why he called all the Indian citizens, give me blood and he will give the sovereignty of the country, and that we have to be recalled. And this is the most strong, vibrant spirit of Indian right from the beginning of the Netaji's movement till further downward to the coming generation also. Internet Quality Assurance Cell Ikak Lilong Horibi College Amadi Intellectual Forum of Northeast Aninapuna Kusamnana INA Tricolor at Moirang with special focus on Naki Ahmad Chaudhary Habada Yimpampo Oiba Tharamba Amangasi College Asage multipurpose holder Pangthokre. College Asage Principal Dr. Muhammad Rahijuddin Saina preside Tauduna Pangthokiba Tharamba Duda Manipur State Minorities Commission Ge Chairperson Muhammad Anwar Hussaina, Chief Guest Amadi Lilong Haurebi College Teachers Association ke President Muhammad Nasir Khana, Guest of Honor Oina Amadi MUC Assistant Professor Dr. Makon Mane Mongsabana Wangang Oina Saduyaki. The Voices Hainaming Tomba College Asagi Faculty Amadi Mahirishina Tonga Tongamba Hiramda Komsenba Article Singna Jahigi Oina Putopa Magazine Laidiga Masuponki. Naki Ahmad Chaudhary na Laurang Kiba Tongtang Singbo Saktakladana MUC Assistant Professor Dr. Makon Mani Mongsabana Haikibada Naki Ahmad Chaudhary Gine Haibada
ngasi phawa data leba ngamdri Japan lanta haina khangnaba maitei pangal ama oina matamduda achawa thodang laurangkhiba miyoini matamduda mahaka lominaramba singge manungdage chumthang budhamani singdage kharati khangbangam jahowi nake ahmad chaudhuri na prajana yadaba lalho amata malemda mai paklo herakhi maitei pangana lan matamda puminaramba sing thidokpage tangai phadaba leiri haikhi hayeng pangthokadrba Femina Miss India 2023 ga mari leinana hayeng numi yungba pung 12 dagi thoramase loidreba phawba VIP sing natana atai miyamge traffic regulation diversion sing miyamge interest da amadi asoi angami yaudana bagidamukta samrashanjin tawragani haina Superintendent of Police Traffic Control Police Wing Manipur na thorakpa notification amana khangalakle Miam the Pirak Liba instruction ge Matungina VIP, VVIP, Amadi crew sticker Napagari Singh, Kumalampak, Manake Nongsu Tangbageti Changbayagani. Function as a Yangana Baginamata etiquette Piper Singh, Titanium, Platinum, Gold, Amadi Silver Bands, Siva Singna, 9th IRB Mahila Battalion Get Haidiba, Awang Thangba Kontong the Changani. Silver Band Siba Get Singna, Makwigi Gari Singh, Hockey Stadium Manakta Park Tawani. Titanium, Platinum, Amade, Gold, Gas Singe, Garina, Indoor Stadium Mamanda Park Tawani, Aduga Common, Lampaki Akwebada, Oirakpa, Pibami Matungina, Traffic Regulation Kudakta Hongbasugay. Emergency Service Duties, Da Lakpa, Gari Singdadi, Lambi Thaidu Tazan Lairu Hairi. Manipurgi border town Moridaso, Gauda Dharma Chanpa, Maiti, Ichene, Inau Sange, Charawage Tharam, Yamtong Koding Deso, Pangtokladuna. Layo Kraba Ipa Iposange Mapanda, Ngamzaba, Matel Loko Yaloinana, Luglen Tamduna, Nungaye Pabatonizaki. Alliance for Development Alternatives Manipur Adamba Amade Management Committee Anganching Ikopa Kaksanganina Sanduna Etski Matanga Nomage over Awareness Program Galoinana Music and Concert Ama Anganching Ikopak Kaksanga Nasipang Tokre. Taramasi Manipur State Arts Control Society marks na sponsor Tawani Taramduda Dhanmanjuri University Infalge Vice Chancellor Professor Dr. Anna Razmohan Atoiba Mitungland Secretary Fisheries Amadi Special Secretary Health and Family Welfare So Oiba Marks Ke Project Director Hawam Rosita IAS na Tharomapo Amadi Adam Kaks Secretary Shu Oiba Management Committee Angansing Ikopak Kaksange Coordinator Sojit Kadri Mayumna Hos Oiki Tharomduda yes si desert sing dignitaries in the Kudontam K Loinana Manipur Gi Sangna Neba Saichak Pasangna Sarugyaba Music and Concert Amasu Pangtoke Ngasi Yopung Taramakai Rom Tarapa Aduaida Kamzoi District Ke Nambasi Kunau the Leiba Somil Ama Mai Sapagi Kunza Singna Kudakta Kasong Posta Leiba Sangsak Battalion the Assam Rifles da Pibadage Sangsak Battalion ge Assam Rifle personal sangna isang amade may mutat pada sinaba equipments and poduna kunza sangaloina na may chaglebadu matat pangam ke may sakpaduna thoidokpa amangata di thong khedre hairi Malim the Ladaba Puro Kanglup Singe, Manunda Mayak Lazaraba Puruba Kanglup Sange, Mamangda Ekogi Ipa Ipusana, Tambiramba, Mayak Ani Asi, Lazariba Asi, Yenabagi Mahuta, Ekoimasan Amato Oina, Ekogi Lont Amadi Mayaka Asibo, Saukanaba, Nasidege Honda celebration Topam to E Haina, Emeleke Ranjana Podoragle. Atopa Maru Hona Sang, Ge Chari Lont, Mariputara Hundoi. Mapung Paba Tarampa Ama Ka Pana Lining Taugal Lob Kaksan Kuno Tokpasanga Sanduna Maite Inapo Nungsibiba Itin Inau Ipa Ipo Ibudo Singna Jalamba Ibudo Sangi Kubamda Hanjina Bage Tarama Ama Kaksan Kuno Daleba Ibudo Kamlam Lange Masaigonda Pangtokiba Taramda Emeleke Razina Wapamase Pundo Kibene Taramatuda Sukunu Kendrigi MLK Ranzi Kaksankunogi Ningto M. Ivo Hunt Mangang State Institute of Rural Development SIRD Government of Manipurgi Joint Director Okram Lokendro Yauna Assamge Kasar Jari Pondagi Maite Lining Maru Eva Mioishin Kasu Saruyaki MLK Ranzina Makatana High
Malingi oina tongan tongan ba jati phurob kanglob kayana khunda leitra diba yamlaba jati sing asagi marakta masage lont mayek leijaba jati kanglob lisakma jatu yankani thoi asagi manungda masage mayek leijadaba jati lisakma rom hen leiba asagi manungda aikoi apikpa phurub oizarabasu aikoi maitai ipa ipusingna mayek ani thambiramba ase malemge amadi india ge mayek leijadaba jati phurub singda lauksi maitai aikoi ge phurub ase picture basu aikoi ge ipa ipusingna mayek thambirame aikoi dege ama pige lawzaru raw haise aikoi pongthok sauthok se adai phurub sangi mamangda MLA ke Ranjana makhatana haigibada Manipurda Hindu amadi Christian line laktringai ge mamangdagi lamdam masida khunda minariba jingmi tamme khudimaka amata oirami hairaduna yek salai taret koba puyada Manipurda hause khunda minariba jate khudimak masa masagi maronda yek salai taret loina lainari Aikoi maitegisu ipa ipusingna yek salai taret thambirami basini masina ta imadudi aikoi Manipurda leiriba tingdam jati singa ase amata oirami haibasi puya asida mayek lana ipa ipusingna iduna thambirami phongdokhe mayek kuntarena chumi hai kuntaru aikoi na chumi hai ba sigumba kharadi thoi adu mase amarom da harbe koi yenabam thokte yenabagi mohta koi ipa ipuna mayek ani thambira bi nokta prithvi da leiriba lol lising amaga chatruk yang khaili thoi manungda lol lising ama hebana mayek ekrakanda pik throb furu aikoi gi mayek ani thambira bi se yenabagi mohta celebration to thoi sinai na mara kaijani ipa ipuna sahi million ka ani mamadi aikoi gi damta thambira maga yek se afaba phajaba bonga chuma bonga puthoga aikoi chau thok se Manipurda leiriba church leaders singda popi thahandanaba amasung opium pothohandanaba wareb lokre wareba singachi drug problems in the Manipur the church response impact strategy and resolution to haiba hirambasada all Manipur Christian organization is induna ngasi hotel impalda nomage oiba khananai nabagi tharamba aduda laukiba lamdamba asida drug amadi Popi Thabana Samazda Kahela Iba Haure Iba Naharan Sungbo Lana Lamsing Lapa Amadi Mausagi Akoipagi Pibamda Sola Iba Kaya Singa Azida Christian leaders CHO Amadi Tongan Tongamba stakeholders Singna Kari Thaudang Lokatage Haibagi Pandamda Kanana Navigate Thoramasi Pangtopani Hairi Thorangi Mapungi Waron Piraduna Amkoge President Reverend L. Simon Raumaina Hai Jingi Lamdage Popi Thabage culture Asi Marupangna Muthanaba Honabada Church Ke Thaudang Asi Yamne Chawi State Gamina House Kana Chatariba Water on Drug Asi Paladuna Reverend Asi Namakatana Hai Masiki Mission Asi City Amadi Valley District Kaktada Sataduna Laibage Mong the Lay Amadi Manunga Wodna Laiba Jingi District Age Yaw the Bugum Tawi Haiki Nasiki Tharampa Aduki Kananainabagi Tharamda Brigadier Nal John SM Deputy GOC 57th Mount Division na Impact of Drugs on the Youth and the Society Reverend Dr. Satkai Chongloy Principal Restoration Theological College Impalna A Christian Perspective on Drugs and Poppy Plantation, Reverend Dr. Zams Chair, Founder Director Vision 2020, Asiana Christian Perspective on Drugs and its Impact on the Church, Dr. R.K. Lanin Singh, Professor of Psychiatric, RIMS Impal, President, Ima Manipur State Branch Mental Health Activist, Impact of Drugs on Social and Mental Health, Bablu Loitongbam, Executive Director, Human Rights Alert Na, Drug Threat Poppy Plantation, Socio-Economic and Livelihood Perspective, Dr. Zamko Singh Lumdim, Associate Professor, Southern Agriculture University, Impalna Impact of Poppy Plantation and Alternative Crops, Plants Haiba, Hiram Singh Asida Wanganki. My commitment to the Christians of Manipur and to all the youth in Manipur
despite their religion. You have individuals who are troubled. You have people who have taken this substance and you do not see any scope of improvement to them. Please speak to us. Every fourth time, that's every 4 months, we will run a de-addiction camp for the youth who are already doing substance abuse. I promise to run it for a week every 4 months. Impal Ukrund Lambige, Yangang Pokpidagi, Fins Corner, Pawagi Lambi, Pautopagi, Tabak Subada Company Singna, Lambi Taidok Taizend, Tarnaba, Signboard Sing, Ningtina, Havtavana Lambi Asida, Janariba, Mioshing, Matama Ama Hector Kudong Tiba, Mayunariba, Yabaki Pivam the Lady, Haina, Tankul Katamnau Long, Impalge President, Oidamba Social Activist, Philson White Lunghana Pundokre. Singmajong Talaiba TRI Conference Hall da Uncle Katamnau Long Impala Sintana Pangtopa Pomisanga Unabada Phil Center Y Longharna Makata Kibada NISI DCL na Lupakro Janiga Humpo das Meg Mari Changna Kumsali Sangani Kungi September Thadage Hauraga Thasage Tankun Mariki Manunda Luishana Bapandam Tamduna Lambishamba Hurakibani NISI DCL ge Makada Drova Consultancy Services Limited Amadi MS Baraha Infrastructure Limited Anina Subcontractor Oiraga Tabak Suriba Asi Mong Peningai Oidre Lambi Asi Sambada Company Singa Yanakeba Tabak Singsu Company Singna Ningtina Ngaktabana Lambi Asige Nayata Ladeba Miamda Awabake Mayonari Maru Aina Lambi Asi Sambada Upul Hovage Nungai Taba Kak Natana Lambi Taidok Taisint Tangnaba Traffic Sign of Boat Sing Ningtina Haptre Masana Marampa Oiraga Lambi Sambage Kalbat Hamnaba Tauriba Kom Singda Gari Thaudanaba Machak Ama Oiri Numitangi Matanda Su Lambi Asida Lakpa Muekya Diversion Ge Signed Laitabana Awapam da Tabasu Yaure Hausagoidiba Lambiki Pibampa Asida Missing Mina Topaya Bagi Akibalere Maramasina Hiramasida Lengaki Mari Lane Sanka Amadi Company Mushina Ming Sangtana Lambi Asi Ataba Matamda Semba Loishin Bagaloinana Tabak Subage Lambi Takpa Signboard Sing So Happy You Loinana Kanagumba Lambida Gari Yaraktaba Kudung Tibaturak Pamadamda TKL Impalge Hellline number 600949217 da Ponta Tawira U Angamba Mating Pangani Haiki Nasdenta Put Sapti Ek Napsage Makada Lebakasege Mapang Kudimakta Kezi Amadalapa Om Hom Yenba Cheng Manipurgi Fongia Assembly Constituency Manung Chanba Chatrik Kunaudadi Kezi Amadal Pataratra de Yele Haina Kulesage Chairman P. Apamna Pungdoragle. Wafamasi Hause Kul Asida Tengarikaba Tonganba Awad Apake Matanda Pawisina Unaba Amada Haikibani. Satrikunogi Village Authority na Sinduna Pangtukiba Pamisinga Unaba Aduda Mahana Makataraduna State Sida Bizepina Lutingba Lengak Lakraba Matung State Asigi Chingamasung Tamgi Mapang Kudimakta Manaba Minka Ama Yengbada Jinga Amasung Tam Jap Manana Chokale Haina Lauba Character Craig Adubo Kul Asidingasi Pauba Tungan ba Awad Apakiana Tanduna Lady Maru Aina Yumtong Chama Hena Leba Kul Asi Yauna Tangnana Leba Kul Kiada Ngasi Pawa Electricity Pangdri Health Center Amatalaitre Lunana Tangnaba Kulda High School Amalabasu Skungi Infrastructure Singi Pibam Sopa Amadi Ozamatic Chana Later Banamarambo Oidaga Kolgi Angang Sing Arapamapanda Mahita Matari Asumna Kula Asada Electricity Hall Amadi Education Gilamda Pibam Sopa Sinamarambo Oidaga Kunza Sing Hingbada Angapa Pangna Awaba Mayunari Loinana Napsagi Makada Lebaksan Batungna Tha Kudingi Kezi Amada Lupa Ahum Piduna Yelebasing Asisu Kul Asade Kezida Lupa Taratara de Yele Masisu Tha Kudingi Yen Banate Tha Ahum Marigi Manunda Amuk the Yen Bane Maramasana Hiramasada Lenga Ki Mari Lainabasingna Akan Ming Sangviduna Jing Mamal Hena Yon Basing Sayrak Bibakaloinana Kunza Singe Pungpam Topa Rider Ase Ningtina Pangan Bio Haiki Ojigi government puri bosina yang busu yang bidre jinga tama mani hairaga yang busu yang dabi ye koshi yam gore aduna yarabdi
uji government pubo singna khara yengbiba mathau tare aibdi ikhoi si ayat analer shu dispensi su leite school shu leitre lambi shu ikhoi ge playground challe adu playground chalab shu hantak ye chalabdi next year di chapro shu yaro aduna hantak ge government puriba sing sina ikhoi bu mateng khara palabdi phagni haina aina media gi through da dum hajabuni DFO Bisnupur Dr. Rebecca Soibam Chanuge Miang Makada Bisnupur Wildlife Protection Act 1972 ge Makadas Schedule 1 Chaliba Kharsa Hawk Deer Hatpani Haiba Mioi Amangasi Nomega Konana Pagapangakre Paraba Mioi Adugi Ming Mayang Mayom Narsi Sahi Kuntatared Apokpa Mayang Mayom Tobakawi Wangoi Police Station ge Manung Chanba Paupiek Mayai Lekai Degini Paraba Mioi Adu DFO Office Bisnupur da Paumi Singe Mamangda Potokladuna DFO Dr. Rebecca Soibam Chanuna Hai Ngasi Ayupung Tadenom Tabada Bisnupur Forest Division na akalnaba pau ama pangbadage Division Nasina Koliba Iso ke Jawalam Zawdage Kharsa Hatbal Lakpa Sadanba Mioi Khara Laglai Haibage pau pangbadage DFO ge Bisnupur RFO Sukham Ratan Kumana Luchingba Staff Singh Assistant SPLO Saitamta Kelambamna Luchingba District Police Temba Amana Taubul Yangkoi Karongka Amadi Bisnupur District Police ki Isoke Zutu Local Degi Taubul BDF Post ki ASI TS Rabina Luchingba BDF Amadi Police was named Kunna Sabat Tempa Amana Tobulom Dagi Amadi Impal West ke Assistant SPLO Moirang Mayom Bisorjet Amadi ASI Huidromp Brojana Luchingba Impal West District Police Tempa Ama Mayang Impal Lom Dagi Tonganba Michael Shingdagi Sangsenduna Sadan Basing Ado Panaba Honabada Haidiba Mioi Nursery Asipakebadi Mangondage Kharsa Harpada Sizinaba Sangal Barent Ama Kapayariba Maru Ahumpa Amadi Sel Oina Lupalising Anisu Pagapangamle Paraba Sangal Barent Adugin number 390830014 ne Wildlife Protection Act 1972 ge Sadul ge Manum Channa Laiba Loktak Pata Chaktariba Sasing Hatanaba Patrolling Toine Chatli Adubo Kanagumbana Lona Sa Halaga Chaba Amadi Halaga Yontoktuna Sandal Lambi Oina Chatarapage Pau Tabadagi Divisional Forest Office Bisnupurgi Stop Singh Mikup Nahom Singh na Lady Ngasi Sadan Ba Nupa Ama Phaba Ngamleba Ase Miyamna Forest Department Support Obadagini Paraba Nupa Asige Mathakta Loge Oiba Sa Asi Hatpagi Pangpam Thokpa Chairak Soidana Pangnaba Official Ge Maikaidage Honagane Paraba Nupa Asina Kharsa Laba Ama Nomina Hamba Kapada Palaba Matungda Chenkebadage Anirak Suba Oina Kapada Kharsa Laba Asi Sivani Hairi National Ge Alcohol Sales Policy Sembada Sanja Chunda Tawi Haiduna Delege Deputy Chief Minister Manish Sisodiabo Pakiba Kiaska Marilainana Central Bureau of Investigation CBI na Wahang Hangnanaba Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal bo Sumantau Kray Namazung Nimita CBI ge Mangda Langnanaba Kejriwal bo Kaukibani Tigatpaga Marilainana Chief Minister Amabu CBI na Kawahan Bani National Capital da Liquor Yon Bagi Control Government Nataramba Ado Private Retailer Singda Sinakrabani Policy Asida Faber Pibada Lupa Crore Kaya Kejriwal Government na Loksan ke Haiba Chingnabadiki CBI na Wang Bahon Tongnanaba Lokhat Kiba Tharani Hairi Hauzik Arobada Maroiba Pau Amani Pizari A portion of courage and the valor of the Indian independence movement of Hiramda Yumpam Oraga Numir Humni Chatarikiba International Seminar Resolution Tray Just leaders in not in the Popi Handanaba Amasung Opium Pothandanaba or a block tray Jingamasung Tam Japanana Chokale Haina Lawa character Kray at the good Chakre Kuno the award Apana Tanduna Lady Haina Kulgi Chairman and Ponguragli Yoinana National Alcohol Sales Policy Semakamadilena CBI na Arvind Kejriwal bo Sumantau Kray Image PAODAM ngasigi di matanga sa daloy jade ming tabiri basang ba amukan na kurumsay.